Perpulungan ni Tuhan wari enda isapa kami kam erpalaskan Filipi 4 ayat itu. Kemalaman nate serah naibas di bata nari sila terukuri manusia, ngarak-ngarak pusuh ras ukur ndu erkiteken persadan ras Kristus Yesus. Perpulungan ni Tuhan iji endali sada kesaksin iman makana malam kel ate ading geluh kita ersada ras Kristus. Kemalaman ate tae lareh ibas doni nari tapi reh ibas di bata nari sila terukuri manusia. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu semuanya mungkin bagi Tuhan. Maka labulit perlu siman kebiarankan ading geluh kita ersada ras di bata. Mungkin gendua rimbui kesusahan talit kebiaran talit ke arun ateta. Ampekanlah kerina eman di bata sebab engkai di bata ngencasi ngasup ngarak-ngarak pusuh ta bagepe ukur ta libas sendalani wari-warinta. Adi di bata si ngarak-ngarak perukuran ta si ngarak-ngarak pusuh ta, makalah kita salah ibas muat sada keputusan. Cenah kai pe sirehman banta ngasup kita ngalo kenca, ibas sila bagi ukur ta epe, lae erbahansa kita sakit, laer bahansa kita lemah, tapi ibas sila pe bagi ukur ta sirehman banta, tetap dengar kita ngasup ndalani wari-warinta. Jadi jendali sada kesaksin iman singata kenca persadan taras Kristus rebahansa kita ndatken kemalaman ate. Maka kemalaman ate enda labu iukur alubuena materi sialokun kita. Amin gia perlu nga kita materi bas kegeluhenta. Tapi kemalaman ate si tuhu-tuhu makap ada selalu ketenangan, kedamaian sialokun kita. Amin gia mbue persoalan-persoalan si hadapi kita. Termasuk pe lit lalap gegehta guna bahan si jadi pembarkan berita si meriah. Amin nagia mbue lalap tantangan si hadapi kita. Maka wari si sendah isingatkan man banta, tetaplah si jaga hubungan taras di bata, tetaplah si jaga persadan taras di bata, adi ate takin datken kemalaman ate i tengah-tengah kegeluhun ta enda. Malam ate takrina ijapa pe kita ringan erkiteken persadan ta ras Kristus Tuhan. Amin.